سلاو ریز بینرین هجاب و برنامه نوج کرد ویزیون جدنگ امریکا واشنطن پایتخت. دم باش بینرین هجا و ام افروج امریکا دست پی بکن. وزیر دروی امریکا مایک پامپیو دبیجه جزانیاری کتن دست امریکا سبارت بکشتنا روزنامه‌وان سعودی جمال خاشقچی ناو چند کسن سعودی نکو دست کشتنا ویده هبون. زانیارین زیادتر دوی راپورت دا. کشتنا روزنامه‌وان سعودی جمال خاشقچی جبری سه هفتیان یبوی مجارکا سیاسی سرکه لسرانسری جهان و بتایبت لواشنطن. سروک امریکا دونالد ترامپ لکنفرانس روزنامه‌وانی دا کردار کشتنا خاشقچی به خرابترین کردار و خرابترین وشارتنا کردار نافکر و گوت ده جزا دیج عربستان سعودی و کو برسب بو کشتنا خاشقچی هبن لی نگوت او برسوه و چوابه. سرداریه که خراب دوی قط هزر لی نهات باکرن کسی که کاری کی زور شاش کریه و خرابترین آواد دهات وشارتن و هر کسی هزر آوه کریاری کریه از باور دکم کتیه آلوزیه که مزن. لگور زانیاریم به دست امریکا کفتین هندک کار به دست عربستان و سعودی دست کشتنا روزنامه‌وان واشنطن پوست دا هنه. وزیر دروی امریکا مایک پامپیو دبیجت هلوشاندنا ویزا بو هندک کار به دست سعودیه یکم پنگا و دجزا کرنا سعودیه دا لی نخواست نابه وان آشکرا بکد جبر کو تومارا ورگرتنا ویزا نپنیه و نابه بیتا آشکرا کرن. اف جزای نابنه ینداوی درباره وی پرسه او ام ده بردام بین لسر برپرسیار کنه وان کسان او این دست دوی کشتنی دا هبون. لهمان دم دا پامپیو بردوامیا پیوندین امریکا دگل عربستان و سعودیه پیش راز دکد. ام ده بردام بین لسر هبونا تکلیان لگل عربستان سعودی. از او سروک ترامپ نه دلخوشین به وی روشه لی تکلین استراتژیین هفباش دگل سعودیه ده بردوام بن. پیفدار سکرتری گشتی نتوین ایگرتی فرحان حق پیش راز دکتن کو نتوین ایگرتی آماده علی کلینکا تایبت بکت اگر همو عالی قایل بن. بیاننامه هفبش یا کانادا و آلمانیا و بریتانیا و امریکا دیگر یکتیا اروپا دبیجتن شروع وکرنا وی بوی رجالی عربستان و سعودیه چندین پسیاران لدیف خود هیلت و دوی پنگاوین قانونی بین هاوشتن. ریبه برا سیاست در یا یکتیا اروپا داخوازا زلال کرنا کشتنا خاشقچی دکه. ما دگل وزیرین دروین کاملا 28 ولاتان آخف و همو هفرابون لسر آشکرا کرنا راستیان و امجاوری دکن هر تشتک زلال بد. لاروجا سه شنبه سرو کمار ترکیه رجب طیب اردوگان دگو تارک دا لبردم پرلمان ولات خو جیروکا سعودیه دبیجت لسر کشتنا خاشقچی رد کرد. اردوغانی گوت ترکیه بلگهن مکم هنه لسر نقشا پیش وقت یا عربستان و سعودی بو کشتنا خاشقچی و داخواز دادگه کرنوان لترکیه کرد. خطا بارکرنا هندک اندام دزگه آگاهیان نما رازی دکه و نجواکا ناونتوی رازی دکه و وجدانا مروفانی رازی نابه حیا اوین بریارا کشتنا بدن و بین جزا کرن. لی اردوگانی بحثی تومارین دنگی و رنگیین کشتنا خاشقچی نکر. هندک شارزا باور دکن که اردوگان دخوازد وان زانیاریان بکار بیند بو زیده کرنا گواشه لسر سعودیه و برجواندین خو. شروع و کارین سیاسی باور دکن اردوگان نبتنه دخوازد ببتا کسکی سرکی ده میدان سیاستا جهان دا لی دخوازد ریبریاتی جهان مسلمانان بکد. بکیمی و ترک تشتکی دخوازن و اگر به دست بخن تومارن دنگی یان ویدیو آشکرا نابن و بحثی وینین ویزاجی ایدی نایتا کرن. لدما ناراضی بون لسر کشتنا خاشقچی توایا جهان بخو وگرتیه پیشوازیه که گرم لشاهزاده محمد بن سلمان لکنفرانس آبوری سعودیه دیتا کرن. تاوی که هندک ریبرین سیاسی و کمپانیان مزن بریاردان بجدار نبن. خالد فتاح دنگی امریکا. سروک ترکیه رجب طیب اردوغان گفان لهیزن کردی یپکل سوریه دکه به هلمتن لشکری لدیجیوان لباجاری من بجه تفیگو او پشکرتینه جعالی امریکا و لیبلی حکومتا ترکیه دخوازه گووان جوی دوری درخینه پیامنری دنگ امریکا محمود بالی لوربو و اف راپورت آماده کریه. جارا قدن حكومة تركيا و سروكومار وي رجب طيب أردوغان قفان لهريما من بجي و روشلات جمع فراد دخون. اف یک جی پشتی بکار آنینا بشکی نو جره کفتنا دنافبری ترکیه و امریکا دا گو دورین هفبش لسر سینور من بجه درکفن.
و اف گف زیده بون پشتی گو قس امریکی اندرو برانسون ای گو لی ترکیه هاتبو بنچاف کرن سربست هات بردان. انجمن سربازیا من بجه و یکی جدنگ امریکا را شروع دکه و سدما گفخارنا نو جالی ترکیه واد ده خویا کرن. هر وها تکز دکه گو ترکیه سینور بر بمن بجدا در باس ناکه. هناك تصريحات كثيرة من وزارة الخارجية التركية. قالك داخویانی جو وزارت کار در یا ترکیه لسروی مجاری در کفتن. ام جو آلیا خو و نرین خو جهر کسکی را دیار دکن. هلبت هفکاری دنابرا مو امریکیا دو جوین ما بردوامه و چو گهارتن تا نها جبو رکفتن دنابرا ترکیه و امریکا دا چه نبوینه و بو راهنانا هفوش دنابرا ترکیه و امریکا دا لسر عرض ترکیه نه او جی جبو دورین هفبش لسر سنور من بجه هفکاریه دکن و اب دوریه بتنه لسر سنوری نو ناکبند من بجه دا. نوچه این گفخارنا روزانه ادی بویا یک جتشتی نورمال لجم تواهی خلک من بجه و نما جپرانیا گفخارنه لسر دریجاهی 2 سالان مترسیان لجم وان چه دکه. هفسروک انجمان زاگونساز آباجیر ده زانین. گو گفین ترکیه جبو من بجه ادی بویا رودانک بیواته و دیار کر گو جیان لباجیر نورماله و او کار خوی روزانه دکن. راستی تهدیدات اردوغان دوم او دکه یعنی هر فترات که الا تهدیدات خواهد چگنه زانه انو کل بر استقرار چی بی ملت سرکار خواهد سازگی فعالا تخازه حال التوتر باجر مجده چکه لی ام باریا ما بقلة مها ام قونا يعني ام قد استكن ام نهلنا اردوغان ولا كسكدن في حالة توتر باجده تشيكي باجار من بجی گوگویا مجار هری سرکه لجم حکومت ترکیه پشتی رزگار کرنا ویج داعش هجمار نشتجین وی لگور انجمان زاگونساز گیشتی میلیونک و 10,000 کس و نیزی سه باریگهن هف پیمان ناو دولتی جی تیدا بجیه دبن. محمود بالی دنگ امریکا باجار من بجی. مصطفى مامایی پیامنیر آژانس فرات یانوچیان یک جب دهان کردن پناهخوازن کل فروک خانه زوریه ل ولات سوئیسرا آسمانه و حکومت رینا دوان در باز بن. برز مامایی برای سکایپ راجه هفکار مدخیل شمورد بیجه که حکومت سوئیسرا دخوازوی وگرین افریقا باشور. برز مصطفى مامایی زانم تو و کروجناموانک دیسان دگل چند مالباتین کرد لفروخانه زورخ لسويسرا آسمانه من خاص جمرة بيجي كما تبخوا وكروجناموان لور آسمايو از دم هاتم سويسرا از بلگی بنه اورجینال هاتم جبر وی سدم از خانه گرتم نيشتم از در باسی ولا خودم جبر و سدم از نها ورم التجا کرد و التجا مش قبول نکرد بریا مش گلک کسات بون گلک مالبات کرچهنه داره اوجی بسر همان تشتی ودرینه باشه تهاتی جزا کرن يعني جزای 30 روز زندان اللي صار تهاتی دانين او چما راسته او قرار محکمه سوئیسی محکمه زوریخ جهاد دستیمه دبیجه جبر تو بلگی نه اصلی هول دای بکله ولاتیمه جستروی هیجتی جزا دانه فقط پاریزری میجی نرینگر او دبیجه اف بریار گور هستیمانا جنوی نینه یعنی کسی که دبن ملکجی تو نکاری به جزایی بدون بله كاكي مصطفى الظالم يعني بري تشاد رجال ام خانه مكرا خفتن هر لهمان فروخاني بول سويسراي دبيجا اوي وان فاغارين افريكا باشور تشوكا ما في بنابري نادنوان لور لسويسراي من خاص بزعمكو وكا رجنا مفانت بشتواني التحات يكرن نافان دا رجنا مفان بسنور فدراسيون رجنا مفان اوروبا دخازن تبي باراستن راسته به وان حرب سازی و آنین سرزمان وانا به نامه رفرانسی شاندن
ji vê derê saziyên bi Swîsra ji ber ku ev kes lazim e bê parastin, rojnamevan e bê parastin, parastina wî lazim e hûn bigirin. Bi ev name rêkirin, şandin û derva wî jî gelek bi hevkarên min rojnamevana vê demê bi piştgirî û alîkariya xwe dan diyar kir. Wan bersiva wan daye yani hikûmet bersivê dide dibêje wan wê çi bikin çi nakin yan guhê xwe nedan daxwazên van saziyên rojnamevanî. Ev pêvajiyekî hukukî ye êdî mehkemeyê vê ya binirxîne. Ev name û hemû piştgiriyê ku bihatine mehkeme bi qerara xwe nû da yê vana berçav bigire. Ji ber wê êdiyan benda bersiva mehkemeyê. Kekî Mustafa çima tu ji Tirkiye derketiye? Cezayê hepsê danî 6 salê min ez xandevan bûm bi zanîngera Çukurovayê. Tawanete çi bû? Tawan bi ser navê rêxistinekî bi sûç kirin feqet ne endamê rêxistinê. Mehkeme wisa dibêje dibê tu ne endamê rêxistinê feqet disa jî te ser navê rêxistinê te sûç kiriye. Yani bi qerarekî taybet e bi hukuka Tirkiyeyê de bi her tiştra formülekî dibînin bi vê re ji formülekî wisa dîtine ji hemû tişî bi beşdarbûyîna daxuyaniyekê. Ew dem bi partiyekî siyasiya Kurd a DTP bû piştre hate girtin. Ez tevlî ew bûm, daxuyaniya çapemeniyê bûm. Ji ser wê daxuyaniyê jî ez ceza kirim. Piştre ez mecbûr mam bi derkevim biçim rojava bi wê derê rojnamevanî. Belê û ji Rojava tu çoyî Afrika Başûr ji Afrika Başûr hatî Swîsrayê. Tişmir bêje eger hûn vegerandin tu vegerandiyan xelkê dî li wir hene li Swîsrayê vegerandin Afrika Başûr li wir jiyan dibe li wir jiyan çawa ye ji were wê hûn ê karin bibînin li wir? Raporên herî dawî yê saziyên nav netewî yek bi mafê mirovan re mijûl dibin nivîsîne îro parêzerê me je pêşkêşî mehkemê kirin. Derbarê wan da bi rewşa sûcê ya ew ê Afrikayê Başûr bi hejmarekî zaf zer ji ewekî jor daye astekî bilind daye yani wê derê xeterî zafin însanî normal nikarin wir bijîn. Dev ji mültecîkî berde yani xelkê Başûrê Afrika bi xwe nav ewlehiyê danîne. Başa kekî Mustafa jiyana te li wir tu dibêjî 15 roj tu li wir asê maye lê kesên dî li wir berî çend rojan bi wan re axiftin ev nêzîkî belkî 5 roja li wir asê mane. Rewşa jiyana we li wir çawa ye? Rewşa jiyanê wan jî bi ez wa difikirim bi dema wara röportaj kirin anne ser ziman balafirxane girtiye yani tu nikarî derkevî derba. Balafirxaneyekî de qan pek çi qasî bi tendurist dibe yani hemû milan da cîkî teng e nêzî sî însan bi vê derê ne jinin zarokin yani ev hemû pêdiviyê xwe hene wekî din jî zaten bi hemû mila de tu wek xwe girtîkî dibînî yani ev însan ne girtîne ev însan hatine iltica bikin yani ne şertê hikûmeta Swêdê ilticayê van însana qebûl jî bike feqet ev muamele wek girtiyan e yani. Spas Mustafa mameyî rojnamevan û nûçegehanê ajansa nûçeyên Firatê berî neha ku li Tirkiyeyê bû li firokxana Zûrix li Swîsrayê bi dengê Amerîka rabû gelkê spas mêvîdarin rewşawa baş bû û çareseriyek baş ji rewşawa bêkirin. Ez spas dikim kek daxil. Li Washingtona paytext û New Yorkê civaka regez guhêran xwepêşandan li darxistin bo mafê xwe yê rewayî dibin desthilatê Serokê Amerîka Donald Trump û anî ziman got wê di ber xwe de bidin da got mafê xwe bidestxînin. Hêrsa mirovên transgender li hemberî rêveberiya Amerîkayê gelek zêde bûye. Gelek nûçe didin ragihandin ku Wezareta Tenduristî û Mirovahiya Amerîkayê ji saziyên federal dawxwaza veguherîna qanûnek sala 1972 dike. Ev kanûn tarîfa pênazkirina zayendiya kevn dike. Rêveberiya Trump dikare bawer bike ku dikarin yasan ji nû ve binivîsin. Da ku mirovên transgender di qanûnê de cih negirin. Bêguman nikarin ji bo têkbirina hebûna mirovan qanûna derxînin. Lê ew ê çi carî nikarin, em nahêlin ev yek pêk were. Di preskonferansek di New Yorkê da berevanan got ku ev plana rêveberiyê pênasîna fermiya nêzîka 1.4 milyon Amerîkiyan tune bike ku ew xwe wekî mirovên transgender binav dikin.
ev biryar her wiha wê bandorê li ser mafên xwendina arama gêncên transgenderên di temenê 13 ta 17yan de bike ku jimara wan 150,000 e. Ev peyamekê dide gêncên me ku nirxa wan jiyan û nasnameya wan nîne. Dema roja duşemê hat pirskirin Trump derbarê planê da bersivek sedal neda. Em lê dinêrîn. Derbarê vê mijara azayenda trans niha gelek digihiştinên cuda hene. Hûn jî bi qasî min vê yekê dizanin. Em gelek ciddî li ser dixebitin. Di ji ber dibêjin ku naskirina mafên mirovên transgender dibe ku zirarê bide jinan. پێویستە ئەم وێ قانونی بەتاڵ بکەن ji ber ku ew qanûna destûrê dide suçdarên namûsê biçine cihên jinan û destdirêjiya wan bikin. Berevan dibêjin gelek mirov ji tiştên ku fêm nakin ditirsin. Ji ber vê yekê mirov tiştên ku jê ditirsin dikin yan jî dijminê xwe fêm nakin. Ew hewl didin ku me mirovên trans mîna ku em di nava xeletiyekê de nîşan bidin. Lê em hewl didin jiyana xwe bi rengê xwe bijîn. Di nava vê jiyanê da karanîna destavxana an jî odeyek kincguhertinê ku ji bo zayendên ew nezik makî da xwedîne jî heye. Li Amerîkayê gelek karsazî û cihên gelemperî niha destavxanê xwe gora zayenda cuda nakin. Da li ser vê mijara germ nebin alîgir. قەیرانە ئابووریە وڵاتی زیمبابوێ بوویە سەدەما کێمبوونا دەرمانان. کار بەدەست ددن زانین و ئەڤ یەک خەلکێ ناچار دکە دەرمانان ji بازارن ڕاش بکردن و ئەڤ یەک زیانن مەزن دگەهینە نەخۆشان. کێماسیên li welatê Zimbabwe hene ne tenê petrol û kelûpelindinin. Lê rêxistina dermansaziya Zimbabwe dibêje, parê biyanî bi destwan nakeve da ku ew dermanin ji bo nexweşiyên şêrpencê, şekirê, zextê û antîbiyotikan derbasî welat bikin. Lîna Lûkwaniya 77 salî dilxweş e ku zarokên wê li derveyê welat dijîn û dermanin nexweşiya şekir û zextê ji wê re dîtine. Van rojan pir zehmet e ji pênc dermanan bi tenê pênc bi destê min dikevin. Ev e du mehe rewşa min wiha ye. Lewma ez parêza xwe dikim. Ew dibêje gelek kesin ku heman nexweşiyên wê hene bê derman dimînin yan jî dermanan li ser cadê dikirin û dibêje gelek tiştin kêm li welatê wan li ser cadê tên firotin. Hikûmet dibêje ku ev dermanin li ser cadê tên kirîn ne cihê bariyê ne. Ev dermana nehatine testkirin da ku bizanin ka ew başin an ne. Ev yek cihê me tirsiyê ye. Ji ber ku kesek dê wî dermanî kirî da nexweşî xwe çareser biket. Lê renge nexweşiya wî xirabtir biket. Ta ku derman li dermansaziyan kêm bin, wê kirîna wan li ser cadê zêdetir bibe û ev yek jiyana nexweşan dixe metirsiyeka mezin de. Tevî ku jiyana koçerî li nav Kurda kêm bûye, lê hîn jî gelek kes hene vê jiyanê berdewam dikin. Di vê raportê de rêwetiya reng û reng ya koçerin ku ji Mêrdînê û Nisêbînê rêketine û gehiştine zozanin wanê û colemergê heye. Jiyana koçeran li ser xwedîkirina pez ava dibe ji ber wê jî bi salan li nav sînorê Sûriye, Tirkiye, Iraq û Îranê jiyana xwe derbas kirine. Ev jiyana got bi xurista Kurdistanê ve girê daye. Peyanêrê dengê Amerîka Arif Aslan serdana devera Bedlîsê kir da gojnêzik ve jiyana van xelka bîne berçavan. Di dîroka Kurdan da koçerî gelek cihê girîng digire. Ev kevneşopiya hizaran salan hê jî berdewam dike. Her sal havînê koçer hizaran bazê xwe ji bo çêrêtînê zozanên bilindên Wanê û Culemêrgê. Piştî zivistan dest pê dike, carek din ji bo zozanên nizimyên wek Mêrdînê koça demsal dikin. Ev malbata ji eşîra dîdêran piştî sê mehên li zozanên nebirvana navçeya payîza Wanê mabû dest pê koça xwe ya vegerê kirin û hatine li navçeya Tatwana Bitlisê kom vegirtine. Armanca wan di nava heftê rojan da xwe bigihîne zozanên germ yên navçeya Nusaybîna Mêrdînê. Koçer her sê roja carekê konên xwe 10 kilometra pêş ve dibin û qonax dikin. Di nava van rojan da ji bo şivanên xwe xwarinê amade dikin û pêwîstiyên xwe tînin ce.
جنا جوان سمیه ایلباشان جدنگ امریکا را وها بحث جیانا کوچری دیکه. مزنه ما اول کرنا و ام به مزنه خواهد چن. هم علت دیدن و هم دایی که ما باوی ما هم حمود دیدن. زاروی که ما هم هاوینا دچن زوزانا. ام بهارات چل شود رید دچن حتی هم دچن زوزانا هم سه مهاد مینه لویده. مال من هاز دای ما دچن سرته دچن مینه خانه ده حتی هم جی دچن باوا ام هبو در وجا دچن سروار زوستانه ام کونا گرم دکن ام دکفن کونا ده ام جی حیوان چه دکن جبر کوچری زارو کم دچن دبستانه و به آهنگدار خدمتا تندرستی نهلدن هر چقدر روش وها بجی کم نخواش دبن و صدما ویجی برهمن دخون بگشتی خوازاییه پاس خدا دکن يعني هاوين زعمتي هم دكشينن بهار زعمتي دكشينن زستان زعمتي دكشينن مثلا زستان هم مسيبينه چن مسي آل مسيبينه و هاوين هم جوده پیاد چن حکاری جول مرگه والا خوشگونه آوه کانیه زعف خوشن اشتر بیجم تمیزاوه خوشه هوای زعف خوشه بر بلکیه بر فوق زعف خوشه شوان بناوی وی حجی ایبک جی بحث زحمتین کوچه دیگه تا زحمتی بیش بوی شوانو ام سر ارد خلکی رد بورن یعنی گوندی ام کن آقاره گونده گوند مر حساس دکن یان تیور ما باجو یان خبری پیز مرد بیجه یان مر حساس دکن یعنی ام ورد سورن زعف در کده یک یاد یا جی یا شوانی دماش برفتی دما برفتی یعنی هیچ زحمتی زیده و شلیجی نه برف زعفتر ما اتکلمش دیگه هوایی به تمیزه هوایی به خوشه زوزانه ام روی ناز دکن ما چیا ام یک به یک ناز دکن ام تیر زعف سر وقتی تیر چون خوشه بوناوی بنا من هات تیر فارد به کوچر ده چار مهم بمینن هرمن گرمین بوتانه و گاوا هاوین دست بیکر ده جار ایدن و گرن هرمن هونیکین سرحده عارف آستان دنگ امریکا بتلیس لعفرینه نها موسم زیتونایه که موسمه که پرتایبته به باجار عفرینه لی ای سال جیاوازه جه سالن بوری جبر کو کمالن چکدار عرد خلک کنترول کرنه و ری نادنوان در باسی عرده خوبن زار نیارین زیده تر جه پیامنه را دنگ امریکا نوروز را شو دارین زیتونان لهری مالچیای کرمنج چاندنا هری ناو داره و موسما برهف کرنا زیتونان جبو عفرینیان خودی واطه یک تایبته لی موسم ای سال جدا در باز دبه کو پشتی دستدانینا ترکیه و کومن چکدار سر هریمه عفرینی کچبر بون و چکداران باقچه انوان دست اثر کرن لی درب دربونه لچند گندن جای لیلون عفرینی به حسرت زیتون الخوا آلیکاریا گندین ویده بره بکن و به هیویا و گرا عفرینی صبر خوا به برهف کنا زیتونان تینن هموطن و داره زیتونو دچنن زیتونه ورجی نواکی جمعنه اشتام وطن و داره ام بیده خوب زیتونو درد کن یعنی ما بیرو زیتونه عفرین کریه وقت یعنی ما اینو بیره خوام مدخوست وکی نو کوام عفرین بونو ما زیتونه خوب چنینو در هر روزی چاتا کاتنه اشتام عفرین دار خستن به حسکرن و دلسوزی دایکا خدیجه زیتونان برهف دکه خنباری آخاتی نزمان و تشتین لگنده وی باسوته همو عفرین دقاومن جمراها ولده حکومت اسلامی دستانی سر باغچه زیتونان و موسم دیدزن هر وها داران قد کن و دشوتینن والله يورم واكي قلتي هارا ملاد قشاردي ملاد قدار كات لخالكي خستن خالك بزورج مولا دار خستن تكاس نامو دار كات والله اشتا قلت سيسد وشيز قلت هنا قبل ابو حرق دارا كده شو قد من مخيمات دا قد دارو دا قد قادينن وغاوي زيتونة ما بكيف دخان دور باري ما بكيف برف دكان موسمار را دكان حنورا را دكان وكيف يخوض دكان ايوارم خودي مال چاتا دينا شاله بس چقاس او سيرك و بچوك بن لبهنا عفرين جيتي و هر چندين بكيف و شاهي بيجي كو او جعفرين دورن لديسا بصحبت بيروزيا زيتونان هولدن وجينن و جداران را خمگينيا خوفا بيجن
هیرو ام لفداری هاتنه نه زیتون وکی عفرین تنن الفداری سال زیتون سیرک الفداری ده اشته عالم ده شغل تو په هفته که رزقی حکوم الفداری دیسا یعنی انسان سعیم در کتن الفداری دیسا هم نغریبن ام دیسا ناف ملتی خودانه هوجی کرمانجن هوجی وکی ما قیمت نما یعنی حتی امکانه هیم به تا هفته حاره دکن الفداری هیجایی به بیرخستنه کل 365 گوندن چیای کرمانج 18 میلیون دار زیتونه هنه جوان تنه چند 10,000 دار نلجر دستدانینا ترکیه و کومنچک داردانه لدوراچیای لیلون و تفی کوچنینا موسمه مترسی داره لی عفرینی بوه روژن خوین برک اینن بیراخوه عفرین هاتو نوروز رشو دنگ امریکا جچیای لیلون قالو قرشه هروها ناوندا هنری لكليفلاند ایالتا اوهایو جه هفته و 8 سالان و خباتین بالکش بو هنرمندان دکه و پیشوازیا هنر حزان دکه وسا دیار ده گو هنر جه کی گرینگ دجواکا امریکی ده دگره کوال فرچه نگارکشی شونا پرچین اوتومبیلا گرتنه اف آواهیا مزن بری نوها بشک بو جه کمپانیا بیکر الکتریک موتور ویاکل جه چرخا بیستان و اوتومبیلک دو دری جه وی کمپانی به 85 دلاری هاتبو فروتن وکیدن جیزانای فیزیکی یه نافدار توماس ادیسون اوتومبیلا خواه یکم جوه ده کری بو. بری او استودیویک مزن بو که جه همو هنرمندان تیده هبو و ینکرتین بخیر هاتنا امریکا چیگربون گلک بشینوی هبون جه چند سالان و اونها بویا جهکی بو کارسازیا هنری همو رنگین هنری تیده هیا لیرورو دیزاینر هستین گوزکاری سیرامیک نگارکشی وینگر پیکرتاش و هنی دن دچل استودیان ده جه خوگرتن و خباتی خواه یه هنری دکن هنرمند سان فرانسیسکو جه 30 سالی و کاری هنری دکه نها او خانشین بویه و به تمامی والا بویه جبو کاری نگارکشی از تابلوین گلا مزن چتکم لی دستمی گرتین جبرکو استودیو من یا المال بچوکا کوالا من یا هر مزن لکولیجیا و یک آدن لکمپانیا حواله کی منه لوفیساوی دایا دون تکلر نگارکشا مومیه گو تکنیکا کاری ودگره سردما چرخا سسیان یا بری زاینه گو پیدویایی بگرمایی هجبو حلاندنا مومی او تکلبونا وی و پاشی سارکرنا وی و دانی ناوی لسر کوالی جبوگو آماده به جه فروتنیره. من به ونکشی دست بکر و باوری من سروی بو و من و سارونی و رنگوی نسکر از لکوالین خود تماشه دکم و وان چرچوه دکم از بچاوی ونکشه کی لوانده نیرم. هر چارشما پیشین جمهی گالیریا و ناونده دری خواه لبر میوانا ودکه لجاد هفته و حیشتان گو همو هنرمند بر همین خواه لی رادخینن بو دیتن و فروتنی. براستی مبری نهات شتکی وسا ندیتو بو. لدیاویل رادیو NPR گهدار کر و امهاتن سرداناوی. او پر خوشتره جه سردانا موزخانه که جبر کتو هنرمند دیبینی چاوا کاری خودکن. استودیون لجادا هفته و حیشتان نتنی جبو هنرمند شیوه کارن لیبلی او جبو موزیکجن و گروپین واننجی مینا گروپ پوسیکا دولز، پاپاروچ و وارنت. لقمان دست خوش بو و راپورتی لتوکو هنرمندک دنارین آتادا چخواسته گرینگر جه ولو مرو بکه وکی پیشنگه که جبو کار هنری. راستید شتکی گلکی بالکش امریکا گاونی باش داوید دوی هاویده گو او جیانی گو بری بیجن کمپانی بون یانجی لورتوم خوشی لویده لورجینیا جی کی بری زندان بو او جیانها گوهرتن کرن شونکی هنری گو به دهان هنرمند تیدنه و هر روساجی خلکیتین خلکی میوان ایگوتین سردانا وان دورادکن هم هنرید بینن هم چاوی خوزنگین دکن هم آلیکاریا هنرمند آجی دکن گو کاریوان بفروتن راستی رنگه کی گله کی شا یعنی باجاریه و هیویدارم گو خلک مجیل کردستان جواب تشتاق. تشتاق بالکشه. بیرن هجان هاجی ام گشتن داویا برنامه و هفته یا کرویزیون تا هفته اکادن بمینند خیر و خوشیده. هر شادو بختور.